دم باشه تماشاوانین هیجا بولتنا نوچیان پیشکش کم جسر نوچیان دست پید کن. امينداريا گشتيا انجمنا نشتيمانيا كردي لسوريا دي نامه خدا جبو نوروز بانگا آوا کرنا ریوبری و هیزکی جبو نافچه آرام دکه. خوجهین انجمنا نشتیمانیا کردی لسوریه بانگا وجداری ده وجاندنا ججنا نوروزا ایسال ده دکن. شانده امریکی جبو سوریه را گهاند که هجمارک جهزن ولاتوی ده لسوریه ده بمینن. ایران چالاکی و لبو تفگر خواه لسوریه برفرحتر دکه. اسرائیل جی مترسیا خواه شانده ده. دوباره سلاو امینداریا گشتی انجمن نشتیمانیا کردی لسوریه ده نامه خدا جبو نوروز ده بانگا آوا کرنا ریوبری و هیزکی جبو نافچه آرام دکه. خوجهین انجمن نشتیمانیا کردی لسوریه بانگا بجداری ده وجاندنا جشنا نوروزا ای سال ده دکن. شانده امریکی جبو سوریه را گهاند که هجمارک جهزن ولاتیوی لسوریه وی بمینه. امینداریا گشتی انجمن نشتیمانیا کردی لسوریه درباری جشنا نوروز ده نامه اگوالاف کرد. یا انجمن اجتماعی کردی لسوریه نامه نوروز بلاف کرد. دبیست و یک آدار ده هر سال ملت کرد جشن نوروز روزانو سرسالا کردی دسپیکا پیواجویا آدار جزورداری و تپسری و ستمکاری و دجینه. کو خود کسایت که از دهاک دبینه و لسر دست شورشگر کرد کاوای حسنکار دید یکو خطیر آزادی لسر چیا و جه بلند وخست و نشانه روزکانو دا. دبشکی دنده نامه انکسی ده هاتیه ددما کو جواکا ناف دولتی گرنگی به دوزن گلان و نتواند ده دوزا کردی یک جدوزن هریدات پروره و پیدوی هیا کو سدمن آرامیا وی و دیتنا چارسرین بنگهی جیره وره کرن و داوی هاتن بستمکاری و چوساندنه و تپسریه در حق ملت کرد دوی جیهانا پروپر جنتو و نتوزاین جدا جدا. د ایران ده هزرا رژیم ایرانی نهاد گوهرتن لهمبر دوزا کردی هیجی هبونا کردان با آوائی کی دستوری دان پی نهات کرن او به تمامی لدوزا کردی او مافین کردان مکور نای او در وکرنا لاوین کردان با آوائی کی روزانه بویا سیمای جاده او بن پیکرن در حق کردان جبر خباطوان لرجالات کردستان تفگرا رزگاری خوازا کردی خباطه زحمت در بازدکه. العراق جي توي هبونا برلمان كردستان وحكومة كردستان خيرها خباطة ملت كرد وتفقراوي يا رزقاري خواز جده سالان و ملت كرد العراقي راستي همو جورين قركرنا بكوملي وانفالي هاتيا وهولدانا هزن شوفيني ورقز پرستي جبو فشار خستني لسر هرمي بآوايكي سياسي ولشكري وآبوري داكو ريگري لآراميا ويبكرا وبتايبتي جي پشتی انجام دانا ریفراندومه لهلوستن سروک مسعود بارزانی ین حکیمانه او جه برپرسیارتیه او خواه دل هر کردکی ده گرد هر وها دولت او دسته ناف دولتی ده. انا کسی پشتگیری خوش بو جان آلیکاریه ده نافبرا پارتیین سیاسی ین بجدار ده پرلمان و حکومت ده نشان ده او یک هلوست جبو پیک آنین حکومت هر وها دوسه کرکوک او پیوندین حکومتا نافندیره. دولتین جیران دلخوش بن و ایدی جیدن نهلا ستمکاری و زورداری وگره و ترور بن بر بکه و هزکی آوا بکه جبو پارستنا نافچه و خلکه وی و آرامی دابین بکه و پنابران وگرینه و روشه وگو هزا جبو روشکا کودگل چارسریا سیاسی لولید بچاف دیران نتوینه گرتی بگونجه. سرباری وی که انکسی داخواز دکه کو دوزا کردی لسوریه لسر بنگه دان پیدانک دستوری بهبون عملت کرد و دوزا کردی وقت دوزا کن اجتماعی سوری و هلوشاندن همی سیاست و پروژین در حق ملت هاتی بجه کرن و شونوارن پروژان و پاشماین وان چار سر بکن. دداویا نامه امینداریا انکسی ده هاتیه نوروز دمینه سمبولا پیک وجیانه و آشتیه و چسپاندن دموکراتیه و رزگرتنا مروفان و برف پیش روژه خوشتر لوما ام داخواز جملت خول سوریه دکن لجه لیدجین کیفی بکه و آهنگ نوروز لدار بخه با آوائی کی شارستانی کلگوری بهاین وی ین حسکرنی و لیبورین و براتیه بن او پیروزباهی همی ملت کردکه لنوروزا پیروز ده و بجی شهیدن ملت ما و شهیدن آزادیه لهمی جهکی. به هلکفتا ججنا نتوی یا کردی ججنا نوروزی سرکردایتی هریما کردستانی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیروزباهی لهمی اندام و کادرین خوکر.
کفتا جشن نوروزا پیروز جشن آشتی و آزادیه اوفیسا سرکردهتیا هریما کردستانه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیروزباهی لهمی اندام و کادران ده انجمن هرمی شاخ و خوجهیده کر. تداخویانیه که ده ایروس شمه 19 آدار اوفیسا سرکردهتیا هریما کردستانه یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پیروزباهی همی اندام و کادران ده انجمن هرمی شاخ و خوجهیده کر. هیویا نوروزا کب کیف و خوشی جوان را خواست. سپاسیاوان لسر کار و خباتا کو درێزên pedekesê de encam didin kir. Di daxuyaniya Ofîsa Serkirdeyetiya Herêma Kurdistanê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de hatiye. Endam û kadrên meyên hêja. Di sala borî de rêxistina Herêma Kurdistanê ya pedekesê karekî pîroz û serkeftî û berçav pêşkêş kiriye. û kar û hezkirin di navbera hemî endam û kadran de bi awayekî aktiv hatiye encamdan. Guhdaneke çalak bi rewşa siyasiya giştî û ya rêxistinî bi taybet hatiye kirin. Ew yek cê şanazî û serbilindayiyê ye li bama hemiyan û em destxweşiyê li we hemiyan dikin. Di nameya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya de amaje bi wê yekê hatiye kirin ku Newroz simbila xebat û xwaragirî û azadiyê ye. Bila ev cejn, cejna Newroza 2019 bi barojek ji bo yekrêzî û hevkarî û destvexistina serkeftinan di navbera hevalan de. Di dawiya nameya xwe de nivîzgeha Serkirdeyetiya Pedekesê li Herêma Kurdistanê hêvî kir ku di sala bê de Newroz li Rojavayê Kurdistanê were pîrozkirin. Piştî ku Sûriya ji terorê rizgar bibe, tê de Kurd bi mafên xwe yên niştimanî di nav Sûriyaya Federal de bijîn. Sibe êvara Newrozê 20 Adarê, her wiha roja 21 Mehê roja cejna Newrozê li Rojavayê Kurdistanê û li Herêma Kurdistanê û piraniya welatên Ewropayê Newroz ji aliyê pedekesê û enekesê dê were vejandin. به هلکفتا ججنا نوروزی انجمن خوجهی یا انکسی لدریکی و خواندنک درباری و جاندنا نوروزی دا بلاف کر لگور داخویانیا انجمنی کو خلک دریکی بجداریه ده و جاندنا ججنا نوروزی دا بکن لگوری همان داخویانیه ایوارا نوروزی آنکو 20 مه ده آلین کردستانی لسر مالان ورن بلند کرن عموم ورن اوی خستن روژا نوروزی 21 مه ججنا نوروزی جد مجمر نه صبح لیستگها رافیدین لدریکی به بجداربونا کومن فلکلوری و موزیک و ورن و جاندن. دبشکی دن ده نامه انکس. به هلکفتا ججنا نوروزی ججنا نتوی یا کردی دو خوجهین انکسی لگرکی لگی و چل آغا و دور آلیان و خواندنک بلاف کرن لگور داخویانیه هر دو خوجهین گرکی لگی و شهید نصر الدین برهک لچل آغا و دور آلیان ین انکسی داخواز جملت کرد و جماورین خوکرن کو بجداریه ده وجاندنا ججنا نوروزی ده بکن لگوری همان داخویانی نوروز ده لگنده علاقوسی لدور آلیان روژا 21 آداره دمجمیر ده صبح دست بکه و کوما زیوا یا هنر و فلکلورا کردی ده بجداری تیده بکه. نونراتیا انکسی لأوروپای داخویانیک بلاف کرد تیده ججنا نوروزی لسروک مسعود برزانی و همو گلی کرد پیروز کرد. نونراتیا أوروبا أنجمن اجتماعية كرد للسوريا داخويانية كبلاف كرتيدا سروك مسعود برزاني وملتي كرد ورافندا كردي لأوروبا ببونايا هاتنا ججنا نوروز بيروز كرن دي داخويانية نونراتيا أوروبا ده بحثا ججنا نوروز هاتا كرن وگرنگیا ویل جم ملت کرد هروها بحثا شهید نگود بر وی ججنه ده جیان خوکرن قربانی به تایبت شهید سلیمان عاده هروها شهید نوروزن 1986 و 2004 و 2008 داخویانی هروها دیار کر گو خوشیا و نوروزی ته هفدمی بداوی هاتنا شر داعش لسوریه و در باسبونا سوریه بو قناغ کنو هروها هفدمی اگر آوا کرنا دورک آرام لباکور سوریه داخویانی ناووری بحثا کریارین پیدین بردوام لریجی سرکردین انجمن اجتماعی کرد لسوریه جکر گوب گوتن آوان پیده هیم بردوامه دگرتنا اوفیسن انکسی ده و ایریشان ده لسر چالاکین وان هروها تکس کرن گوته وی روشا خلک عفرینه یا خراب جبر کریارین گروپین چکدار در حق وانده جبلی دزیو مالویران کرنا گلوی ده وری پیدا دبه لی عفرین و بمینه باجارکی کردستانی داویا داخویانیا خدا نونراتیا انکسیل اوروپای پیروزباهی لسروک مسعود بارزانی و مالباطن شهیدان و گرتین آزادیه و همی ملت کرد کره ببونه ججنان نوروزی و هیوی کر گو پیش روژه که خوش و گش جبو ملت کرد پیدا ببه.
ایرو رخصنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا له هریما کوچرا راگهاندن کوی جشنا نوروزه له روژا 21 آدار کوی کمین روژا جشنا نوروزیه له نافچه گریسپی و که هر سال وجینه به سما و دیلان و بجداربونا کومین فلکلوری و نوروز و روژاندن رخصنا پارتیه و لجر چاودیریا انجمن اجتماعی کردی لسوریه دمجمر ده صبح دست بکه هر وها و دست به آهنگا نوروزه لوی دوری بکه هروها رخصنا کامپا قوشتبا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا د داخویانی که در آگهان کو اوی جشنا نتوی یا کردی جشنا نوروز ایسا لناوا کامپا قوشتبا لقادا نوروز جشنا نوروز وجینه و نوروز د مجمیر نه صبح تا 5 ایواری بردوام بکه هر لگور رخصنا کامپا قوشتبا یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هر سه کومین جیان یا پدکسی و براتی یا یکیتیا خواندوان و جوانین دموکرات کردستان روژاوا سرباری کوما روژاوا یا سنترا عثمان صبری لکامپه د بجداری د وجاندنا نوروزی ده بکن. روندا کردستان و خواندنک درباری و خصنا آگری نوروز ده بلاف کر ده روندا کردستان ل بازار هرنا آلمانی بانکر کوشوا نوروز همی بهوره به جلو برگ کردی آگری جشن نوروز یا ملت کرد ویخن و به آوایکی شارستانی هر دو به بانگا روندی ده هاتیه هر دو هنرمند مصطفى خالد و زیاد حسو و آهنگ وجینن روژا چارشمی ل بازار هرنی آلمانیای آگری نوروزی و وروی خستن. تماشاوان هیجا درباری چالاکین مها آداری به بونه خوا و هلکفتن خوا به تایبتیجی جشن نوروز کو دروج جرمانه ام بهتر بهفره الناس کن چه آمدکاری جراتین کرنج علی انجمن اجتماعی یا کردی ل سوریه نه بری خود دم مهوان خوا بریز عبدالکریم محمد اندام پولیت بیرو پارتی دموکراتی کردستان سوریا مهوان من بریز دمات باش به بريز دما تباش به افدروج بو جشن نوروز مانه وكو خوجهين انجمن اجتماعي كردي لسوريا گوتنا ان بلاف کرنا كوي جشن نوروز وجينن قالو اون وكا بارتيا دموكراتا كردستان سوريا وانجمن اجتماعي وچ آمدکاری کرنا بريز عبدالكريم محمد از اجاره کادیجی پرسا خو دوباره کم بریز دروجش بو جشن نوروز مانه گلک هلکفت و بونه د چارچوبه مها اداری دهاتن الدارخستنج عالی انجمن اجتماعی کردی لسوریه اونوکا پارتی دموکراتی کردستان سوریه و انجمن اجتماعی و چه آمدکاری جبو جشن نوروزی کرنه باش دیاره میوانی من هان آمده حتی آمده به میجاره کادی لیو گرن نهاجی بردوامی دنوجه خودت کم انجمنا ایزیدین سوریه داخویان یک درباری سالوگره عفرین دا بلاف کر و تیده دا خوازه راوستاندنا پن پیکرنین در حق ملت عفرین دا کر ده یکمین سالوگره روشا عفرنه بسر ملت کرد بگشتی و ایزیدین هریما عفرنه بطایبتی را در باست به مینا پیکاته که سرکه و دیروکی جملت کردرا لنافچایه دناوا ایش و آزار و کارن تولودانه ینکو گروپن اسلامی مینا تاوانن کشتن و تالان کرنه و دزینه ینکو دور جمرواهیه در حق ملت کردا انجام دده بیکو تو کسریل پیشا کریارن وان بگره تفی بلگه کرنا وان بن پیکرنان و شرمزار کرنا وان جعالی ریخستن ناف دولتی و کومیتن مافن مرووان و لهجی ایش و آزارن خلق عفرینه و بطایبتی ایزیدی بردوامن و روج بروج زیده تردبن. مینا گرتنن بی سروبر و آزاد کرنا هنک ولاتیان برانبر ورگرتنا کجمک پره و دست سر کرنا مال و ملکن خلقه. اف همی جبلی کو صفقاتی کرن بگورستان و جهن پیروز ین ایزیدیان و برنا هنک مالن ایزیدیان و بکار آینا وان مالان وکو مزگفتان جخور را. دی داخویانیا انجمن دا هروها هاتیه
تevî van hemî kiryar û binpêkirinan lê heta niha jî cihek yan jî alî û dezgeheke fermî yan yasayî neyne ku welatiyên Efrînê lê vegera wî gilêv gazindê xwe bike û daxwaza beşek ji mafên xwe bike. Rewş gihîştiye wê astê ku welatiyên Efrînê nikarin mawaya çendê demijmêran malên xwe bi cih bihêlin. Ji tirsê dizî û talankirinê wê dî xelkê Efrînê di tirseke mezin da dijîn. Di daxuyaniya Encûmena Êzîdiyan da hatiye, lewma ew wek êzîdiyên Herêma Efrînê û Encûmena Êzîdiyên Sûriyê dibînin ku ev binpêkirin armanca hebûna Kurdan bi giştî û Kurdên Êzîdî bi taybetî dike û bi taybetî jî guhertina demografî ya ku navçeya Efrînê di dîroka xwe ya kevin û nû ra derbas dibe. Di daxuyaniya Encûmena Êzîdiyan da hatiye, di dema ku ew dagîrkirina Tirkiyê û binpêkirina grûpên çekdar şermezar dike, her wiha daxwazê ji civaka navdewletî û netewên yekgirtî û komîtên mafên mirovan û hemî aliyên opozisyona Sûriyê û dewletên ku karîgeriya wê li ser Sûriyê heye dikin, ku berpirsiyaretiya xwe ya dîrokî û exlaqî derbarê tiştên ku li Efrînê ji heyama salekê ve ji heyama salekê ve di derheqê mirovan da çêdibe hilgire. Ew jî ji bo parastina tişta mayî ji xelkê Efrînê ra û pêkhateya ola Êzîdî li Efrînê. Encûmena Êzîdiyên Sûriyê her wisa dibêje ew ê berê jî tekez kiriye wiha jî tekeziyê dike li ser vegera penaberên Efrînê ji bo gundên xwe tevî vê rewşa xerab. Di dawiya daxuyaniya xwe da Encûmena Êzîdiyên Sûriyê daxwazî ji tevgera siyasî Kurdî û hemî hêzên niştimanî demokratî li Sûriyê kir ku kar bikin ji bo vegera penaberên Efrînê û piştira derxistina van hemî hêzên çekdar ji Efrînê û avakirina Sûriyayeke demokrat û fîderal. Di Kongerekî Rojnamevanî de James Jeffrey ronahî xiste ser rewşa Sûriye û ya Rojavayê Kurdistanê got ku pêwîst e welatên Yekîtiya Ewropa berî alîkariyan pêşkêşî Sûriya bikin, bizanbin ku rejîma Esed û hevpeymanên wê sedema herî serekene ji bo durustkirina karîseta mirovî ya ku niha li Sûriyê heye û jimareyek biçûk ji hêzên Amerîkî wê di Sûriyê de bimînin. James Jeffrey şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê dibêje ku ji mafê Tirkiyeyê ewlehiya sinûrê xwe biparêze. Lê di heman demê de Amerîka razî nabe ku Kurd li Rojavayê Kurdistanê rastî karasat û binpêkirinan werin. Di Kongreyekî Rojnamevanî de James Jeffrey ronahî xiste ser rewşa Sûriyê ya Rojavayê Kurdistanê û got ku pêwîst e welatên Yekîtiya Ewropa berî alîkariyan pêşkêşî Sûriya bikin, bizanbin ku rejêma Esed û hevpeymanên wê sedema herî serekene ji bo durustkirina karasata mirovî ya ku niha li Sûriyê heye. Her wiha Jeffrey got ku rasta Donald Trump serokê Amerîka biryara vekeşana hêzên Emerîkî ji Sûriyê daye û ew biryar wê bimîne sax da ku bikeve warê cêbêjêkirinê da. Lê dem ji bo cêbêjêkirina biryarê nexuyaye û Amerîka wê li gel welatên hevpeyman kar ji bo çareserkirina krîza Sûriyê bikin. Jeffrey tekez kir û got ku çareserkirina krîza Sûriyê ne bi tenê bi Amerîka vegirêdayiye, belkû pêwîst e civaka navdewletî fişarê li ser rejêma Esed bikin da ku çareseriyek ji krîzê re were dîtin. Ew jî li gorî biryara Encûmena Esayişa Navdewletî 2254. Derbarê hebûn û hejmûna Îranê di Sûriyê de şandeyê Amerîkiyê taybet got ku nabe rol û hejmûna Îranê bo demeke dirêj ne bes di Sûriyê de hebe, belkû pêwîst e rola Îranê di Lubnan, Iraq, Efganistan û Yemenê de jî nemîne. û tekez kir û got di pêşerojê de û dema krîza Sûriyê were çareserkirin, gelê Sûriyê wê daxwaza derxistina hêzên Îranê ji Sûriyê bikin. Her wiha James Jeffrey ronahî xiste ser nexşereya min bicê û got ku pêşketin di nexşereya min bicê de durust bûye û ew ê li ser erdê cîbecî dibe gelek erêniye û daxuyakirin ku ew di dema niha de nikare behsa hûrguliyên cîbicîkirina nexşereya bajarê min bicê bike. Derbarê rewşa Rojhilatê Çemê Feratê bi giştî, James Jeffrey got ku berdewam Amerîka li gel Rûsya û Tirkiye di peywendiyê de ye û ew peywendî li ser hemû astekî leşkerî, diplomasî, siyasî têne encam dan. Her wiha James Jeffrey got ku ew ê jimareyek ji hêzên xwe di Sûriyê de bihêlin û ew ê li gel welatên hevpeyman hemahengiyê bikin da ku navçe were parastin ji her êrîşekê. û derbarê rewşa Idlibê şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê got hêzên Emerîkî li wê navçeyê nînin û Amerîka pêşwazî li rêkeftina Idlibê ye ku li Sûçî hatî êmzekirin kir û Amerîka dibîne ku nabe bi tu awayekî çekdarên rejêma Esed derbasî Idlibê bibin ji ber karasateke mirovî wê were encam dan.
د کنگرکی روزنامه‌وانی ده و پشتی بداوی هاتنا جوینا سی آلی یا کل شامه دنابرا هر یک جه وزیر دروه ین سوریا ایران و عراقی هاتل دارخستن وزیر دروه سوریا عماد علی ایوب گفل چکدارین حسد خوار گوت کوه دقونا بده اگرک مزن هیا اجبور ازگار کرنا دورین لجر ده سلاتا چکدارین حسد ده بکار بینه. هر یک جه ولات فرنسا و امریکا لسر بردوام بونا کار و هبونا خواه لسوریه و که هفپار ده هفپیمانی ناف دولتی ده ریکفتن. ده داخویانیه که ده بردفک وزارتا بروانی امریکی چارلز ای سیامریز جونر راگهاند کوشبو گرانتی کرنا آرامی لکردستان سوریه ولات امریکا لگل فرنسا درباری بردوام بونا هبونا وان لسوریه الهف کرنا. هر لگوری که ده داخویانیه دهاتیه امریکا و پابند به بجنابرنا ریخسنا داعش یا تروریست ji Sûriyê. Ev yekte piştî hevdemê danûstandanên Washington li gel Tirkiya derbarê metirsiya Tirkiye li ser sînorê xwe yê bi Sûriyê re. هروها شاندک جه رخصنا گورگوسک یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و کمانارین و پیشمرگه و شاندک جه ناوندا نوردین زازا یا سر به دزگاه برزانی و سردانا مالباتا شهیدین پیشمرگین روش کر و رولا شهیدان به گرانی هاتن نرخاندن. مالباتی شهیدی خوی روش او شهیدی کو اموات بینین شهیدی خوی ملت کرد می مالبات خود تنی جبر اوا شهیدا جانی خود بر مدد دایا خوینا خود بر مدد رجاندیا آخا کردستانی آفدانه خوینا خود شهید درجه هری برزو بلنده خلق خود که شهید یک شهادت دی یک رحی خود بر خاک خو خلق ملت خو گلی خود دی قربانی بجاش برمی که ام چه بیجن والله ام کیم بیجن در حق شهید و ام هر دم بیجن شهید جوی ان شاء الله بهشته و سال سلامتی جمرات شهید خم کارت خوازن و سلامتی پیش مدی بین درجه خوازن و وەکو سنتەرا دکتۆر نورالدین زازا یا سەرخی و خازیە بەرزانی بە دیاریژی پێشکەشی ماڵباتی شەهیدا مەکریا جەمەمەدی دیاریە هەری بەرز و بەرین دلجەمە سوورەتی بەرزانی نەبووە بڕاستی مەژووی مستەبەیت ئەم دیاری ماڵباتی شەهیدا بکرد لی بازارین عفرینا روژاوای کردستانی نرخی پیدوین خوارنی به شیوهی برچاو بلند بویه. جدرکی تایبت ده جه عفرینی جه آرکر راگهاند کو نرخی کل و پلین خوارنی و کسکاتی و فیکی و گوشت لی بازارین عفرینی به شیوهی برچاو زیده و بلند بویه. جدر تکسکر کو بریانها نرخی کرستین خوارنی نورمال بو لی افچند روژن نرخی وان بلند بویه و او یک بوجهه دلگرانیا خلکی عفرینی. سروک رژیم سوریه و سردان عراقی بکه و لگل برپرسیار عراقی و بجوه روزنامه دیاری لبنانی ده راپورت که ده اشکره که کفال حفیاد راوشکار اسایشان اجتماعی یا عراقی لسر هیلا و آمدکاریان جبو سردان بشار الاسد سروک رژیم سوریه بو بغداد دکه هر وها روزنامه لسر زاری برپرسیار که سیاسی رژیم اسد بلاف کر و گوت که حتی نها دم سردان بشار الاسد سروک رژیم سوریه بو بغداد نهاتی خویا کرن لیتی چاوری کرن سردان و وره انجام دان. سکرتیر گشتی نتوینی گرتی دبیجه کوچکن میلیسن حزب الله لبنانی اولهیا روزهلاتا ناوین تک دایه. آنتونیو گتریس سکرتیر گشتی نتوینی گرتی ده راپورتا درباری جیب جی کرنا بریار 1701 یا انجمنا اسایشا ناودولتی داخواز جه لبنانی کر کو توایا ریکاران بگره دا کوچکن میلیسن حزب الله لبنانی نمینن هروها گوتریس دلگرانیا خواه جه تیکچونا اسایشو اولهیا لبنانی و روزهلاتا ناوین داخویا کرن و گوت کوچکن میلیسن حزب الله لبنانی اولهیا نافچه بگشتی تک دایه.
نتوين يقرتي راقهاندن كو سردانا بيدرسونج بو سوريا وهفديتناوي لقل وليد المعلم قلق باشا بتايبت كوتي دا داخواز جهمي آليان كرن كو پابندية ببريارة راوستاندنا الشر لإدلبي بكن. شانده نافدولتی تایبت بو سوریه گیر بدرسون تکزی لسرگرنگیا پابندیا همی آلیان لسوریه جه سیاسیین مرووی و نافدولتی و مافی مرووان دشرین لشکری ده. بردف که فرمیه نتوینیه گرتی استیوان دوجارک دو کنگره که روزنامه‌وانی ده راگهاند کو بدرسون دسردانا خو جبو سوریه هفدیتنین باش لگل وزیر دروی رژیم سوریه ولید المعلم پیکانی هر لگوری نافبوری کو شانده نافدولتی جبو سوریه گر بدرسون بانگ لهمی آلیان کر کو پابندیه به بریارا راستاندنا شر لادلبه بکن و داخواز آلی کاریان نافدولتی کر داکو فشار لآلین سوری بکن جبو دیتنا چارەسەریەکی کی سیاسی لگوری داخوازن گلی سوری به بریانها جی امیندار گشتی نتوینیه گرتی آنتونیو گوتیرز د داخویانی کی فرمیده پیشگیری خو ژ پیدرسون را دیار کر دکاری ویده کو آرمانجوی یا سرکه پیدا کرنا له هفاتنه کی سیاسی لګوري بریارا نتوینیه گرتی بریارا 2254 و داخویانیا جنیو گوتیرز هر وها بانگ له همی آلیان کر کو وفادار بن جبریارین خوره به تایبت د مجارا راوستاندنا شر لادلبه کو د همان دمیده فکاراج رودانا شر لادلبه د چند هفتین بوریده روزنامه کا بریتانی اشکره کر کو ایران هولا کنترول کرنا بندر لازقیه یا سوریه ده دا کو درگه کی لسر دریای سپی جبو خوکه روزنامه تایمز یا بریتانی ده راپورت کی داراگاند کو ایران به همو کارین خوه هول ده بندر لازقیه یا سوریه کنترول بک ده دمان هدا بازدارین ایرانی بندر لازقیه بو وگوهستنا چکان بکارتینه هر وها روزنامه نابوری گوت کو اگر هه ده هیوا جودمه ده ایران ریوبریا بندر لازقیه ورگره و ده دما کو ایران بندر لازقیه کنترول بک و دمه و وکه کرتکا فشار بکاربینه ریوبری گشتی پاسدارین ایرانی محمد علی جعفری راگهاند کوان 200,000 کس لسوریا و عراق بچک کرنا ده هفدیتنا کی دلگل روزنامه سروش یا ایرانی ده جعفری دازانین کو ولات وی 100,000 کس لعراق بچک کریا هر وها همان هجمار لسوریا جی و تکذکر کو او یکته د چارچوبه سیاست ایران د دولتین دفریده درباری رولا وان چکداران د سوریه ده برپرس ایرانی گوت دا کو شرعی خصنا داعش و جبهت النصره ین تروریست او اپوزیسیونا سوری بکن او ایران پشتگیریا وان چکداران دکه او پشتگیریا هجمارک مزنج میلیسیان لسوریا و عراق دکه او پریان پیشکشی وان دکه لولات عراق تهران میلیسیان بچک دکه و آبوریا وان بهز دکه داکو فشاره لسر بریارا سیاسی لبغدادی بکه و لسوریه پشتگیریا رژیم اسد دکه و کوشیاندن هجمارک جمیلیسیان ج افغانستان و پاکستان جیره دبن ناوی لیوا زینبیون و کتائب فاطمیون داکو شر اپوزیسیونا سوری بکن محمد جعفری سربار کر کوچکدارین ایرانی برف عراق و چون داکو ازمون ایرانی لوید داره بکار بینه هر وها دا کوچکدارین عراقی پرورده بکن جعفری بحثا پشتگیریا ایران جمیلیسیا حزب الله لبنانی را کر و گوت کو مشکن حزب الله دگهن همو دورین اسرائیلی و اسرائیلی ایرو جهمو آلیان و دور پیچ کریا ریوبری حرس ثوری گوت کو حزبونا میلیسین بسرفه لدورت واطیا بجه کرنا آرمانجن ایرانی ده دوره ده دولتن لدوره هر وها دولتن روج آفایی و امریکا دبینن کو او کریارن ایرانی ده عراق و سوری و لبنان ده کریارن نروایینه او یک بوسدما فکشاندنا امریکا جری کفتنا اوتونومی به ایرانی را او دانینا باجن گران لسر طهرانه برزانی عدنان آرک مالپرک سرباسی خوریا اسرائیلی و اشکره دکه کو تهران شام و بغداد لسر انجام دانا پروسیکا لشکری هفبش جبو وکرنا سینور هفبش چی عراق و سوریه لهف کرنا و اوگاو مترسین اولکاری ین اسرائیل و امریکا بهتر دکه اسرائیل مترسیا خواج پروسیکا لشکری سوری ایرانی عراقی اشکرت که مالپرا دیبیکای سیخوریا اسرائیلی ایرو تکسکر کو تهران شام و بغداد لسر انجام دانا پروسیکا لشکریه هفبش جبو وکرنا سینوری هفبش عراق و سوریه الهف کرنا او گاف مترسین اولکارین اسرائیل و امریکا بهتر دکه در راپورتا که ده مالپرا دیبیکا دوه بلاف کر کو او بریار ده جوینه که ده کو یکم جاره ده نافبرا سرکردین ارتشن هر سه ولاتان لشامه دوی داویه ده هاتیه انجام دان
گوتê de şêwa û çawaniya pêşkêşkirina alîkariyên Îranê yên leşkerî û aborî ji rejima Sûrî re di dema bêda hatiye encamdan ew biryar hatiye standin. Li gorî Ajansa Rûsya Lewin belavkiriye malpera nevborî amaje kiriye. Li gor hin zanyariyên taybet, got ji jêderna leşkerî sîxorî bi dest ve anîne. Civîna her sê welatan di 25 Sibata borî de dema seredana jinişkê ve ya Beşar el-Esed serokê rejimê ji Tehranê re. Hevdîtina wî bi Ayetullah Alî Xameneî rawêjkarê bilindiyê Îranê re biryara wê hatibû standin li hev kirbûn. Her wiha di raporta debîkeya İsraîlê de hatiye goşbilêrê keftina Esed û Xameneî ya biryara civîna leşkerî, zincîrek biryarên leşkerî û aborî yên stratejîk di navbera wan de hatine encamdan. Ji der encamên wan dê rûbirûbûneke leşkerî navbera Îran û rejima Sûriyê ji aliyekî ve û Amerîka û İsraîl ji aliyekî din ve rû bide. Hemî dergehên sînorî di navbera Sûriya û Iraqê de li ser dirêjahiya 615 kîlometran piştî kontrolkirina rêxistina Daişa terorîst ji deverên Bakur û Rojavayê Iraqê re di salên 2013 ta 2014 de hatibûn girtin. Piştî derbasbûna şoreşa Sûriyê bo sala xwe ya nehan carekî din li vûtevger û xwepêşandanên aştiyane lê bajar û bajarokê Sûriyê dest pê dike. Digel derbasbûna şoreşa Sûriyê ji bo sala xwe ya nehê bûyerên vê dawiyê li parêzgeha Derayê Rodayî careka din liv û tevgera sivîliya aştiyane vejand. Komîna sîmayên şoreşa Sûriyê li hundir û ji derve hatibû naskirin. Di vê dema dawî de carekê din xwepêşandan li meydana mizgefta El Umarî ya li bajarokê Der'a El Beled derketin û hemî cadeyên wê bajarokê girt ew jî ji ber dubara avakirina peykerê Hafzil Esed li meydana Tişrîn lê navçeya wîstgeha Der'ayê. Lewma dîsan diruşim û sloganên şoreşê hatin bankirin û taybetî jî diruşma millet daxwaza rûxana rejîmê dike. û diruşma em bi terene heta mirinê. Lê vê carê ev diruşim ji bo bajarê Idlibê bû. Yê ku rastî komkujî û topbarana rojane ji alê milîsiyên girêdayî Esed vetên. Rejîma Esed siyaseta xwe ya ku avakirî li ser bingehên istifzazî û ziberiya leşkerî û ewlehî neguheriye tevî ku di sala 2018 de beşek berfireh ji xaka Sûriyê û bi piştevaniya Rûsya kontrol kiriye bi hinceta rêkeftinên levhatinê wek çawa li Der'a û Xuta Şamê ya Rojhilat û gundewarê Bakurê Hemsê ew siyaseta rejîmê jî dibe sedemê bi hêzvegera liv û tevgera sivîl û xwepêşandanan li hemî navçeyên levhatinê li Sûriyê û ne tenê li Der'ayê. Li gorî şirovekaran sedemên bi hêzvegera vê liv û tevgerê ji bo du sedeman. Ew jî yek berdewamiya rejîmê di siyaseta xwe û ya Îranê jî re nexşekirî ku bingeha wê li ser tepeseriyê û çareseriya leşkerî û ewlehî û kirkirina her dengekî li dijî wê. Sedemê duê jî ew e ku grûpên çekdariyên opozisyonê nikarîbûn li cadeya şoreşê xwedî derkeve û rolekî ji miletê şoreşger re bibîne û wan mîna fişarekî xwecehî û navdewletî ji bo bidestveanîna armancên şoreşê بکاربینه. Hêzên ewlehiyên welatê Kuwêt yê Erebî piştevanekî rejîma Esed û çar alîkarên wî li Kuwêt girtin. Jêderine medyayî belav kirin ku îro sêşemê piştevanê serokê rejîma Sûriyê Mezin El Terzî û çar alîkarên wî li ofîsa Kovara El Hedef ya ku rêveberiya wê dike li Kuwêt bê tometa spîkirina pereyan ji hin aliyên derve re serbarî çapkirina bê molet hatin girtin. Li gorî rojnameyeka Kuwêtî eşkere kiriye ku ewlehiya Kuwêtê hemî kompyûter û telîfon û kamîreyên El Terzî deste serkirin. Serokê Partiya Pêşveroya Sosyalîta Libnanê Welîd Cimbilat ragihand ku penaberên Sûriyê newêrin vegerin welatê xwe ku bi gotina wî kî dikare vegera aram ji wan penaberan re peyda bike. Serokê Partiya Pêşveroya Sosyalîsta Libnanî Welîd Cimbilat ragihande got vegera bi razîbûna penaberên Sûriyê peyda nabe heta ku rejîma Sûriyê vegera wan red dike. Welîd Cimbilat di hevdîtinekê de li gel rojnamevanan tekez kir got tirsiyek heye li cem penaberan ji vegerê û pirsiyar kir got kî dikare wê vegera aram û ewleh ji wan penaberan re peyda bike dakuneyên girtin û eşkencekirin ji aliyê rejîma Sûriyê ve. Ji aliyê xwe ve Wezîrê Karûbarên Civakî yê Lubnanê Rîşar Qiyomîciyan
دیار کر گو پیوسته روسیا دست پیشخیریا خو یا کو پار راگهاند بو اکتیو بکه هروها فشار الرژیم سوریه بکه گو همی پنابران ورگره به شرط و مرج و لیکولینان و سربار کر گو مرجن وگرا پنابران لسوریه نه لبنانیه نونرا کمیسیونا بلندیا کاروبارین پنابران للبنان میرای جیرار دگوتنه که خود اشکره کر گو روش للبنان خرابه توی گو گلک آلی کاری هاتن پیشکش کرن لی آلیم برپرست و بردوام بن اد پیشکش کرنا آلی کاریه جبوکیم کرنا آزارین پنابران جیرار هر وها دیار کر گو پروسه دوباره آواکرنا سوریه نبسه داکو پنابر وگرن سوریه لوما پیویست صدمن آلی کار به وگره را ورن دست نشان کرن لگوری آمارین کمیسیونا بلند یا کاروبارین پنابران هجمارا پنابرین سوریه لبنانه نزدیکی 1 میلیون پنابره جبلی هجمارا کدن ین پنابرین نتومار کری پیمانگاهان توینی گرتی یا راهینان کرنه و لیکولینی هجمارا آواهین کل سوریه هاتن روخاندن جه دسپیکا کریزا سوریه سال 2011 و جعالی رژیم اسد و بلگه کریه. ولایتên Yekgirtî rûxandina Kolê Sûriye ji aliyê rejîma Esed ve hatiye encamdan eşkere kir. Peymangeha netewên Yekgirtiya rahînan kirinê û lêkolînê hejmara avahiyên Sûriyê ji destpêka krîza Sûrî sala 2011 de hatiye rûdan ji aliyê rejîma Esed ve eşkere kir. Peymangehê di lêkolîna xwe de têkiliya ser vekolînên ziyanî ku di mangê de destegirtî hatiye diyar kirin kiriye ji bo destnîşankirina avahiyên korastî ziyanan rûxandinê hatiye. Ew peymangeh bi wê gavê rabû da ku weke nemayîşkirinekê ser rûxandina jêrxaneya Sûrî û bandora wê ser civaka Sûrî bike. Li gorî ku peymangehê belgekiriye ku ji rêzbenda wan bajaran li gorî bêhtirîn bajar rastî rûxandinê hatiye ew jî de encama topbaran û bombebarankrina rejîma Esed ev ne. Ku bajarê Helebê 36,000 avahî piştî wê re Ğuta li rojhilata Şamê 35,000 avahî di peleya siyem de bajarê Himsê kotê de 13,778 avahî di peleya çarem de bajarê Reqa 12,781 avahî li bajarê Hemayê 6,405 avahî kampa Aliyermûk kotê de 5,489 avahî. Bêhtiriya bajar û bajarok û gundewarê Sûrî yên koliv û tevgerên gelêrî di jê rejîma Esed kirîn, rastî topbaran û bombebarankirinên tund bi hemû şêweyan ji aliyê wê rejîmê ve hatin, kotê de bêhtiriya jêrxane welatê hat rûxandin. Her yek ji Fransa û Almanya û wilayetên Yekgirtî di daxuyaniyeke hevbeş de bi boneya bîranîna heştemîn ser destpêkirina şoreşa Sûriyê kotê te hatibû ku rejîma Esed berpirsê yekeme li ser rûxandina ku di Sûriyê de hatiye encamdan ku wê rejîmê weke bersivekî hovane serxwepêşandanên aştiyane yên welatên Sûriyê kir. Daxuyaniyê balkişandiye ser wê yekê ku beriya 8 salan welatiyên Sûriyê derketin xwepêşandanan ku daxwaza azadiyê û dadweriyê kirin lê rejîma Esed rowrowbûna xwepêşanderan bi hovane kir ku di encam de 400,000 welatî jiyana xwe ji dest dan û bi 10,000 hatine binçavkirin û bêhtiriya wan hatine eşkence kirin. Di heyva adarê de û bi taybet di cejna Newrozê de komên filklorî amadekariyên xwe dikin lê kampa darşikran jî ya penaberên Rojavayê Kurdistanê komên filklorî dest bi proveyên xwe dikin. Mefêçerek amadekiriye li ser koma zembîlfiroş ya filklorî kamp hevre temaşe bikin. Bihatina werzê buharê bonew helkeftên Kurdî jî dest pê dikin. Taybetî heyva adarê û cejna Newrozê komên filkloriyên Kurdî amadekariyê xwe dikin. Li kampa Darşikranê ya penaberên Rojavayê Kurdistanê ya bi ser hewlêra paytext ve komên filklorî jî dest bi proveyên xwe dikin. Koma zembîlfiroş yek ji komên filklorî ku sê gropan li xwe digire. Saz û awaz, jîn û heyv her gropekî taybet bikarekiye. Berpirsa koma zembîlfiroş cîhan sîn û behsa damezrandin û karê koma zembîlfiroş dike. زنبیل اولا کامپی چه بویه او حاضره موجوده معیشه خو بهتر کری وقت شغل کشف مؤسساتیه بهتر
ما فرز تشكري هر بشكي تانية حمو وبيكا وابونا زبونا وروزي حاضر ياخو أمدكن إن شاء الله. بس تدريباتي ما هرسي موقعن اجبر وقتي ما طنقه ما توزيع كلي هذا القسمه كل هالدور وروجانا ام تشيكن وحمو اندامي ما طلبن افجي هنا كي استنجيج ما تشيبويه فبشتي تدريبات اجي ام درساج بدنوان جبر تشتكي جوان نره وبالدوام بكون خلينا خندنجي وكو افكار هذا جروبكي مسؤولك جرداني مشرفكي زيره مسؤوليو ام تدخلي تشويان داخلي ناكل كوما دبكات اجي جروبي مهنن جروبكي عمريوان تقريبا وسط وجروبكي تشوشكل دريه زي فروش بكري شهر كثيره لانه امناهي نورو امهين مستردكن هاد دربي ام مستردكن ان شاء الله دفتك باش به ام دركبن وسر بلنداي وام بهن افخر كان كيف بكن كوما زنبي فروش جيك دس بيك هاويده عائده بارتيا ديمقراطيه كردستان سوريا بدكسي گروپا هیف بشک جو کما زنبیل فروشه و کاری وید ناوا کومده تایبت به شانویه. باقي نوروز ام بيت سهانا رواتب سرح حالي سيكي قلت مدبن نا لو جيران دروا لو تشكيلان يشتغل سرپرشتیاری گروپا هیف خضر سعدی بحثا شانوین خوین جبو نوروز هاتی آماده کرن دکه. وكون زان جروبي هيف وبشي شانويا وكون دبينن جدس بيكريا كروكتشن زاروكن مزنن مسي شانو حاضر كرنا او ايصال جبو مها اداره طيبتي جبو نوروزي شانوا ما اول سر اشاع عفرينيه بتشهات السريع عفريني ام بخوش زانن مش عالم جملته خرا دنا خويا كر بتشهات السريع عفريني مشانوك جبو عفرينيه شكل شانوا دوا مسر كوا حدات شكل تشاوا نوروز بو وشانوا سيسي اجي شانو ككوميديا وام سباسيا سنترا قدري جام دكن دري خوش مره فكر مبروفاتي خو حمل ويدي كرنا وسباسيا سنترا كورا وجيتكن او جيكي بروفاتي خو ام ويدي دكن موزیک دناوا کومن فلکلوریده باندورکا خویا تایبت هیا ساز و آواز گروپا بشسترانان دناوا کوما زنبیل فروش ده و سرپرشتیاری و گروپ ابراهیم متینی بحثا جورن سترانین تینه پیشکش کرندکه. طبعا امجي وك بشي ساز و آواز موزیک دبن سیا دبن چادرا زنبیل فروش ده امکار دکن وك حردو بشي دي براسي امجي حاضريا خدكن قالك ستراني خون تسجيل دكن هنيك جي تسجيلا طبعا قالك جيجي برنجي زندي بدا كفن جبرقو اندامي مجي ما شاء الله قالك يبريكو بيكن طبعا نوروز كيف خشي طبعا ستراني ما ايقود سرين جنجن نوهاتينه ستراني ما نتويجي هنا وابينيجي هنا وبرنجي بوهاري و هنا براسي کومکا فلکلوریده بشه شاهی و دیلان کردی جه کیف خوشی خلکی. از دامکی کوما زنبی فروشم و گروپ جینجی او جیو که هر دو بشیتی گشتی کوما زنبی فروشن و ام دربی من بروفاتخ هم که بشکل نظامی تکنو دربی که ایدیشه ها نابی رودیا بس نها واجبه خیا فيش مرقه امسر سباسك قرم امجيره تشينن رقصي ما حمود ديلاني كردينا ويفرق كلورينا وتايباش بونا هيبا عيدانا وروزي ام الجماهيريه خرب قدمينه گلک اندامین کوما زنبیل فروشی نرینین خود دنه دیار کرن. کردی هات مبین از حوالی خم حاضریا خود کن بر نوروزی. وقت سی خورتام دسپی یعنی ما دسپیکر از بوم حسن بوم مسعود بوم ما گروپی های چکر وما جو امي كوميديا خوا امي مسرحيه شي بكن وامي ايش ملاطي خو درخن كيف قالك عالم جمرهات جونها ام مقطعك دادخن يعني عالم كيف خوش دبن قول مقطعي ماشي دميزينن من امام اتخوازمش عالمي حمولكي ديار بكم كام لطك مباجاري خو مظلوم دخوار وكبيتشلو
ريجيم الجمع تعدل مذكر وشلو عالم دكشتن وشلو خلق قصف ذكرن وك باجاري عفريني وشو قالك باجار شون وقالك تيد هاتن كشتن ام باشان وبيشكش عالم كن كعالم ببيني تماشا بكي كشلو اف عالم هاتن كشتن بوچه ام عفريني وش باجاري خوام دركتن از وكان دام جروب هيف از اميصال تبعي كوما زنبيل فروش بونا بو شانوي وام بهبينا مشتكي خوش و شاملات ام جهنا ملاتي خو هر دم دچه کرد به فلکلور خواه تینه گریدان و بهتر کار دکن لسر نوجه کرن و پاراستنا وی فلکلوری بریا کومن فلکلوری تاوی سیتمکاریه و داگیر کرنا بسالان نهشتن او فلکلور واندا ببه لیلاف بادر کامپا داره شکران بولتنا مبداوی هاد بریا بداوی آنینه دوباره سرنوچه امینداریا گشتی یا انجمن انجمنیا کردی لسوریه ده نامه خدا جبو نوروز بانگا آوا کرنا ریوبری و هیزکی جبو نافچه آرام دکه خوجهین انجمن انجمنیا کردی لسوریه بانگا وجداری ده وجاندنا جشنا نوروزا ایسال ده دکن شانده امریکی جبو سوریه را گهاند کو هجمارک جهزن ولاتی وی ده لسوریه ده بمینن ایران چالاکی و لبو تفگرا خواه لسوریه برفرهتر دکه اسرائیل جی مترسیا خواه دیشانده ده بمینن شاد